Nafsimdi kantip жеңем дейт. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Акстиру хазимал лаззат." Акстиру каула хазимал лаззат, yani الذكر. Yani al-maut. Aksiru zikra hadimel lazzat, nafsinin kumarın sındıra turgan nerseni köp estegile degen, yani al-maut ölüm. Nafsini sındıra turgan nerse şu ölüm. Ölük juuş gerek. Ölümdü sağır geç estese, Kuda kalasa inşallah nafsi sınat. Nafsini sınat oşa boyunca. Nafsi tarbiyalanat, tazalanat. Peygamber aytkan, жүрөктөр караргanda, жүрөктөр buzulganda, tazalanысы кандай дегенде эки нерсени ölümdü көп эстеңиз. Анан урматтуу энеже карындаштар, мына агайынылар да отурат. Ölümdü эстесек эле ölüm тез келип калбайт, ошону билейли. Ölümdü эстебей койсоңуз сизди унутуп калбайт. Ölümdü эстесең да, эстебесең да өзүнүн убактысында келет. Адашпай келет. Эрте келбейт, кеч келбейт.